twagarutse bakunzi bacu ba Matare TV, turabasuhuje aho muherereye hose ku isi, turavuze ngo Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Kandi mukomeje kutwereka urukundo, turi mu kureba ukuntu muri mu gukora subscribe, abandi mukareba amavideo rwose, ni byiza cyane kandi muza mukomeza mubikore kuko ni byiza, biza bidushimisha. Kandi n'inama zanyu turazikeneye, murabona niho tugitangira, muza mwandika mu makomenti aho mubona bitagenze neza, mwandike kuko ni byiza. Nkuko mubibona hano kuri kamera, dufite umutumirwa arashaka kutugezaho ukuntu yarokotse. Murabona n'umuntu w'umugabo yarokotse kuva akiri mutoya cyane. Hariho benshi bapfuye bari kumwe, ariko iwe aracahagaze ahangaha. Hariho abandi bagiye babura ababo hirya no hino, ariko uyu munsi bagiye gutegera ubuhamya, barabwumva, bubafashe basubizemo intege kugira ngo abantu bakomeze bamererwe neza, bagire n'icizere kuko abantu bazakomeza kubaho. Abantu bagiye bahura n'ibikomere byinshi, ariko uyu munsi kuba ugihagaze, kuba ukiriho, kuba waratambutse biriya byose byari kukwica, ni ubuhamya bukomeye kandi ni amashimwe. Rero nawe nibyo agiye kutubwira, ibyo yagiye anyuramo, reka tumutegere aratubwira amazina yiwe, kugira ngo abantu mukomeze mukurikirane. Karibu mutumirwa wacu. MC arakoze cyane, nawe turagushimiye, Imana ibaha umugisha. Amen. Muri iyi mirimo mukora. Nitwa Musa Matare, izina rizwi cyane ni Kimararungu, nkaba umwuzukuru wa Matare na Mariyamu Kinyamarura. Turabasangiza inkuru ijanye no buhamya bw'uko twarokotse itsembatsemba cyangwa jenoside yari igenewe umututsi wese ahari ku isi, cyane cyane mu karere k'iwacu muri Kongo. Mujya mwumva mwese ahantu bita Ikabera kwa Mariyamu. Uhaza arahazi, utahaza ajya humva nuko. Kandi nagerageje kubategurira iyo nkuru y'ubuhamya nyikubira mu bice bitatu. Igice cya mbere kirava mu muhana w'Ikabera duterwa, kitujane kitugeze Ibaraka. Igice cya kabiri kituvana Ibaraka kizatugeza Ibuvira. Igice cya gatatu kizatuvana Ibuvira kitujane ku musozo w'aho ababyeyi bacu bashiriwe, biciwe. Yego. Mbere yuko ngira icyo ntangira kuvuga, intambara itera mbere y'ibyumweru nka bibiri, papa wanje bari baramutwaye. Ntimumbaze ngo bari baramutwaye he, bamujyana n'undi mugabo witwa Mahota, yari umupasiteri. Baja kubafungira ngo ahantu bita Ibuvira ku Iporo. Ntitwari tuhazi, ntitwari tunazi iyo babajanye, gusa turaza kubigeraho mu gice cya kabiri. Hanyuma bijya kuba rero, cyangwa intambara itangira, by'ukuri abantu babanje kwitunganya rwose, abantu baritunganya, dore ko nta n'ikindi cyari gitegerejwe, kwari ukwisanga mu ijoro gusa. Nicyo cyari gihari, kuko ntabwo twibonaga ko tukiri mu isi. Intambara itera yateye muri 1996. Iyo ntambara izwi cyane ku izina rya Songambele. Yaraduhekuye, yaduhekuye ababyeyi, kandi uko bateraga Ikabera niko batereraga rimwe n'ahandi hose hatandukanye, haba mu Bibogobogo,
haba mu Minembwe, haba ku Ndondo. Ni ukuvuga ngo aho umututsi wese, aho umunyamurenge wese yarari, ni ukuvuga ngo icyo gitero cyamugezeho. Intambara itangira rero, yatangiye mbona abagizi ba nabi, abicanyi basahura. Ikabera hari ubutunzi bw'indengakamere, ikabera hari ubutunzi bukomeye cyane. Abahazi barahazi, n'abahumva bafite uko bagiye bahumva, ariko mbabwire mwebwe mudukurikiranye ko ikabera hari ubutunzi burenze rwose. Hanyuma abo bagizi ba nabi batangiye basahura mu muhana, basahura ibikoresho by'amato. Ikabera habaga amato, basahura ibikoresho bijyanye n'amaesanse, amamoteri y'amato, sahura inka. Bageze n'aho binjira no mu mazu yacu kuza gusahura ibintu byose biba birunze mu mazu. Barasahura, basahuye nko mu minsi igera muri 2. Ibintu bamaze kubimaraho byose nyine, ku munsi wa gatatu baje batwara abantu. Igitero cya mbere ku munsi wa gatatu kiza gutwara abantu, ndibuka kuko iyo cyazaga nko mu muhana tukumva nk'imodoka irashitse nyine, abantu babaga nk'abirukanka basama amagara yabo, abakiza amagara. Bamwe bakiruka bakaja nko mu misozi hanamiye aho mu muhana haruguru bukeya, nko kwihishahisha. Ariko igihe cyarageze, ijwi riravuga ngo ntaho wohungira urupfu, ntaho urupfu waruhungira, kandi by'ukuri rwari urupfu nyine. Abo bose bagendaga bahungira aho haruguru y'umuhana, mu dushamba, hirya mu misozi. Byageze aho birahagarara. Batangira noneho baturundira mu ikanisa. Baturundiye mu ikanisa, twese ari abana, ari abagabo, ababyeyi bose n'abana bose baturundira mu ikanisa. Mu ikanisa habaye indirimbo z'amazamuka, habaye indirimbo zitarabaho by'ukuri. Haba n'umunezero cyane wo kwishimira ijuru kuko twari mu rupfu. Muri iryo kanisa baje kuduhamagara, bakaza bahamagara nk'umubyeyi n'urubyaro rwiwe rukinjira mu modoka. Ku rugero, niba bahamagaye mama, ubwo mama yinjiranaga n'urubyaro rwiwe. Niba bahamagaye umugabo, umugabo yinjiranaga n'urubyaro rwiwe. Ubwo twari aho mu ikanisa, bakaza bapakira abantu nyine babajana, batunze nk'ingenzi zigera nko muri zingahe, kugira ngo abantu bose baba barangije kubatwara cyangwa kubapakira mu modoka. Batujana batwerekeza ahantu bita Ibaraka. Ibaraka ni hafi yaho twari dutuye Ikabera. Twese bamaze kuduseha, baturundiye mu kizu kimwe. Ico kizu ndacibuka rwose, cyari ikizu gisa nabi, cy'umwanda mwinshi, kibabaje rwose. Twese, ari abagabo, ari abagore, ari abana, twari muri ico kizu. Nico baduhitijemo muri uwo mugoroba. Ico kizu twakirayemo, cyari ikizu rwose kidasakaye, ikizu gipfuye, imyanda yuzuyemo, ndetse cyari ikizu rwose nka kurya abana kubaganira mu kizu kidasakaye, kidakinze, kibamo imyanda y'ibikomeye n'ibyoroshe, niko wenda no bivuga. Ico kizu tukiraramo, buraca mu gitondo. Ariko muri iryo joro habaye indirimbo nyinshi, habamwe amasengesho menshi muri ico kizu. Abantu bararira, wari umuborogo, ariko abantu cyane cyane biteguye gusa kuja mu ijuru. Muri iryo joro tubona burakeye. Muri ico gitondo cy'umunsi ukurikiyeho
hari nk'abantu bamwe b'ababembe bari inshuti z'ababyeyi bacu, bamwe beza bagiye baza badusanganisha ibyo kurya, two kurya bene utu duke duke, ariko kubera ko ntibyari byemewe, byari bibujijwe, byari nk'ikizira, ntitwari twemerewe kugira akantu twohabwa dutamira, kuko wari umugambi wacuzwe. Ubwo muri icyo gitondo badutondesha imirongo ibiri, uw'abagabo n'uw'abagore. Iyo mirongo ibiri yari igana muri Tanganyika, mu kiyaga cya Tanganyika. Naho aho kuri Tanganyika bari bahateguye ubwato buto cyane, buto, ngo aribwo tuzurira butujane. Amagambo yari ahari kwari ukutubwira gusa ngo mugiye gupfa, tugiye kubica, nta kindi, kwari ukwicwa gusa, n'iryo jambo ryari rihari. Tukaba tuzi ngo tugiye kurohwa muri Tanganyika, abandi bakavuga ngo tujanywe iwacu i Rwanda. Ni bene ayo magambo mabi cyane y'iyicwa rubozo, niko nabivuga. Rero ni nako byari biri, amagambo mabi cyane atwihebesha. Tuva kuri iyo mirongo tumanuka tuja kuri Tanganyika, aho dusanga ubwo bwato baduteguriye tujamo buzatugeza i Buvira. Ico kikaba ari igice cya mbere, ariko tuzabagezaho n'igice cya kabiri. Murakoze.